Hello, good morning, ma'am. Ngasi aina tawduri polity ko polity regulating act polity historical background historical background do ngasi hamba part first video ina hawra politics matang smaina thum journey amo ina chakrasi ko PYQ so ina nazarakani aduga UPSC kari kara any UPSC ke exam laidana ko NDA the CDS ki question man kamaina sigi id aina takchariba mawong se si tawraga kamaina solve tawgani habdusu video mathang share naina dum chakrasa aina pasaba mawongdo adudo mayamda share tawjabani ko aina masise politics yam haire adu kano su tawre aina tawbana te UPSC aspirant ama oirubaki polity parubudo adudo sum isagi knowledge so hawnaba and hayang revision da so yam kananaba haidana consistency su lainaba ko aduduna ismaina video semjagibani hawrasi ko yam kano tawbana kanade ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ regulating act ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ regulating act ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ history ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ constitution ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯐꯥ ꯄꯨꯔꯨꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯐꯥ ꯄꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯗ ꯈꯔ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯤꯐꯥ ꯄꯨꯒꯦ ꯄꯨꯔꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯤ ꯀꯣ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯤ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯕꯨꯛꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1757ꯗ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 1764ꯗ ꯕꯨꯛꯁꯥꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯕꯨꯛꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯧꯁꯟꯕꯁꯦ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯊꯪ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔesidency ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ सिबोगी मतमसिदा अखोइना प्रेसिडेंसी से क्या लेके हारकांदा बेंगल प्रेसिडेंसी है को बेंगल ने इचाव चावदनी अदुगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मद्रास प्रेसिडेंसी का को सुमाइना अहुम थोए अदो बेंगल प्रेसिडेंसी से इचाव चावे अदुदैदा अखोइगी मतमदो पालंबा ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी से की मागी अदि काय हाइने अखोइगी मतमदो पालंबा ईस्ट इंडिया महारानी को सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी से EIC ना हाई सरगे को मतमदो पालम मतमदो कोई द ट्रेडिंग तौरगा लेरिबा ईस्ट इंडिया कंपनी से यामना हाइदी करप्शन याम दवो को मतमदो अदगी एक्सप्लॉइटेशन याम तौबा हाइदी इंडियन जिंग से हाइदी एक्सप्लॉइटेशन तौबा मोइदगी सेल लौथोक तौ मैम अमा फत्तब मैम तौरेबको अदुदना मरम ओरकांदा कोइगी कनोना ब्रिटिश की पार्लियामेंट हाइदी ब्रिटिश की मोइगी निथौ दी क्वीन ओइको क्राउन सिना ब्रिटिश की क्राउन सिना कोइगी ईस्ट इंडिया कंपनी ना माना तौनिंग सांग तौ लेरे अदुदना इंडिया दा दुदना अखोइदा रेगुलेट तौनबा माइको रेगुलेट तौनबा एक अमखक पास तौसेना रेगुलेटिंग एक से पास तौगिबने अदुना सिगी रेगुलेटिंग एक से सिगी ममांगदा कोइगी क्राउन की पार्ट से करिमो लेरमदेको सिदगी इहान हानबा ओइदोइने है आइदि कोइगी रूल ऑफ को करी ब्रिटिश की रूल ऑफ लॉ से अखोइ द चनाबा से इहान हानबा फर्स्ट टाइम ओइदोइने बको कोइगी कनो द इंडिया द चनाबा से को अदुदुना मोइना पामसे कइनो हाइदि सिगी रूल से इंट्रोड्यूस तौरे से कइनो EIC सिगी माई करप्शन जे कनो तौदनाबा अदुगा EIC से कंट्रोल तौनबगिदमक्तने EIC से ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल तौरगदी मोइदा आइदि मोइना पावर दो हेन पाई आइदि ट्रेडिंग तौबदा मोइना तौनिंग चांग तौरी मैम दो थिंगबा ngamnabagidamaktani ko अदुदुगा सिगी 1773 दा पास तौरे
pass to adi pass over matam sida introduce to is kaino ka ahamda ko khoi ngasai gi governor si yong sigi Bengal da kari lerami governor amana control torami ko Bombay da su governor ama lerami ko aduga Madras ki su governor ama lerami ko aduga sigi governor Bengal ki governor se mana kari do on garge hara kanda sigi Bengal ki governor se governor general of Bengal haino onthokre ko adu si je ontho is kai gino sai gi do EIC se ka do ba mana control to ba pame duduna control to ga de mi ID country ma control to ga hai tara ga di magi head se hana koina paishan doi natra head se pai ga hai tara ga di koina makok se hana khan ba ma jangdra makok se koina sigi governor general of Bengal se da ohel le makok se haidi akoi whole India zigi presidency hum level sigi makok se kanano hele governor general of Bengal se ohel level aduduga masidegi hogre this is the first time koi centralization haba koi gi company na hana palamado harasara palamado dagi koi gi British ki government na centralization se first time koi gi kano dagi go kano gi hogi bas koi gi India da centralized Indian governance ki history da centralization hogi bas se shidigi hawe ko governor general of Bengal se linka padagi adudagi ngasai gi EIC gi corruption to ye na ngasai haigidra corruption corrupted yam oi ko corruption to ye na ngasai haigidra sigi corruption se thingna gwe na ta moina corruption se thingna mo ta noi private trade to ya government amagi makha da inaraga sign tonaraga noi si trade to ga hai taraga di akhoi gi through da akhoi khangna to gadabni private trade to ya je noi corruption yam tore ko aduduna private trade to ya je masi jina ta isi kaino private trade to khondraga di khoida aidi tongana mi moina hong na leiraga mi mana tongana hong na leiraga pangona aidi revenue ga sama thomara am da khangda bi da taw do ya je dana masi jina kai dore hara kanda khoi gi British ki government na kadoba British government na quite first time ni ko sisu ko first oina ko khoi gi recognize to was karibu recognize to ba khoi gi company gi companies administration roles e mana kan administration roles e mana hana na sakhang bi base sigi mata sidagi hore regulating act gi kadore ba private trade se thingi bedana mara kanda company gi administration da company gi koi gi policy program da khud thingjan ba ihan ba khud thingjan ba British government na sidagi hoge bane regulating act gi ko aduga ngasai gi governor general of Bengal se mana centralizing body dugi head khalle dana ko ma mathanda head se khatang da thabak se tawya ponte natra head se khatang da tawya ponte head se ge makha da koi gi khara kainai ni thabak se yengchan na ba koi gi kano se yengchan na ba makha da koi gi kano khara thamda ba yaroi ba di legislature gumba khara thamda ba yaroi ko adu gumba thambdo adudo khwai ha amada kadawga hara kana court of directors sidesta court of directors dagi si court of directors link khatle ko ade koi gi governance da head khatang na thabak se loina mak tawba ya da binina court of directors ha ba pot ama link khatle aduduga mangon da thabak khara sinare sigi court of director haise ai harake ko sigi director haina harise kana gi director oidoino har company gi director ne company dugi magi director habedi kaino leader company dugi moi gi makok singse head singse company gi head singse koina director ko court of harak taragadi court of director harak taradi company gi director mayam jingdo yengsilliba mido ado court of director se kanano court of directors na mana report ama thagatoi ne director mayam jing se kari tawi nasai yo governor general of Bengal select togre adu duga ka dore
code of director se amu khalle code of director se khallalaga na code of director se ki mathau ama togana pire kanana piriba ngasai gi British ki government na British ki parliament na kari dore British ki parliament na British ki parliament ta kadore British ki parliament na sigi code of directors da hairak toine ba report piro ko code of directors noi company do kari kari thabak tawi moi do corruption tawribra tawdabra haiba do code of directors den kalaga pirak toine ado British ko British parliament da mara report aba lang khatoine ko British parliament da report aba lang thok toine lang khatoine ado ga moi gi company gi thabak se phasana tawi kholi ka hai se se yengsan toine ado dana kadoga hara kana code of director link khale se kai gine ba ngasai gi corruption yam torokpa kano torokpa dana maram ora kanda ko British na moi gi leader ama hapasi governor general of Bengal se hape moigi kano do director ma'am company ki director ma'am do moi trading do fasan tawri ba tawdabra yenghala si code of director hape ko ya ham happy sing se ko loina ma aduduga moksumo ngasai gi kadoga hara kanda ngasai gi si corruption tawre adudagi sigi matam sida akoi gi 1770 adai do ko 1770 sorry 1770 adai da koi gi famine to famine so ma adu matam sida koi gi governance se pura soigi governance pura soigi governance pura soigi do adu duna su chawrba maram am su oiduni ko regulating excellence adu duna maram wara kanda ngasai gi sigi change ma'am se laini and kadoga har kanda madugi aidi judiciary gi part amasu judiciary gi part abidi kaino ngasai gi kanana chu moi arama tabak tawredi si prize kano pigadabani khotgadabani aru kano se haidi punishment pigadabani khotgadabani haibadugi matangda oinaba judiciary am chu hapchalni haidi sidi ongo governor general Bengal na legislature lere haidi law making body lere ko legislature lere masu plus executive chu moina dum tawre haidi execution chu moina dum tawre ado executive se governor general of Bengal ki makhada executive se kana kana chu changhe asagi company gi ma'am administrative body or kanu gi ma'am jing su adum challe ko adu duga kadore judiciary sina Supreme Court ke Kolkata da linkhali 1774 da ko linkhat ki baza sisina ore judiciary sina ko moi ma'am jing chala adu da sigi regulating act sida ko si regulating act sida asoiba khre ma'am ma thole regulating act pass tor matung sida asoiba ma'am thole especially this Supreme Court ke matang sida ko Supreme Court sida kari tholake habada hapet yeng si ko Supreme Court se aikoina Supreme Court se si se by power so committee yaman gre kadore Supreme Court se kamai tawi koigi Supreme Court sem judiciary di kamai tawi British ke parliament dei lak toine British ke parliament na law se me law do indabra haina Supreme Court ta haidarak toine sombra koi do so koi parliament na law se me Supreme Court na madu do indabra habdo yengdoi natra adumaina adubu ngasagi Governor General of kana Bengal Governor General of Bengal se Supreme Court ke makhada leire Supreme Court ke makhada leire even Governor General of Bengal na tawba thabak se law in de na Supreme Court sina kano aidi kano pire hai tari aidi khara ayat apan ba pire adu dana administration da failure in administration hai tare ko aidi administration da yam taphan ba hai tare kano sina judiciary sina yam na kano toksalak pa hai tare henjan na yengsalak pa kholak pa tawdu dana maram ona kanda Governor General of Bengal gi thabak thoram sa head ma khan gi bese masisi thabak se phasana tawba ngamdaba hai tare adagi Supreme Court ki magi jurisdiction se kaya ni jurisdiction se sidi British ki law ni this is a British ki law ni British ki law se kogi jurisdiction se da kogi kaya kana chanya kanda Indian chu changre bese India da leba Indian chu changre adi British citizen kata da changre ko British citizen da kata ado akhoi gi citizen India gi citizen sing sidi kadore British ki law do palo ya ponte da
British ta panjaba law do Indian citizen na pan be apon tetana adugana Indian jing je lok thok pa pa me edi Supreme Court ke jurisdiction makada mogi laws do lo chanaram nina yadre dana aduna settlement act asela settlement act se kada waila ino higher gadi sika ha problem am jing je thok na maram marakanda aduna exemption tawre exemption haidi kaino haidi settlement act na haidi kaino Supreme Court se Governor General of Bengal siga sise Governor General of Bengal gi exemption tawra si henako ID kano je law je semto e plus kadore Indian su yahon gedre Indian are out ko Indian su yahon gedre Indian are out adigi mu kadore si Governor General khatana te ko magi koigi kano da Governor General ki council line le ko council member se kadoba कोई council member से मोई मरी ले को council member मोई मरी ले से सी सु सब माने याव दो नि को exemption से याव दो नि को अदु दुगा मसाइगी यंगो लो सिगी मोई की ब्रिटिश की लो दो इंडिया से इंद्रे ब्रिटिश की लो से इंडिया इंद्रे अदु दि मोई इंडिया की लो से कना 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 करम लो सेम नि हारे पर्सनल लो कोई इंडिया के हाना ले जरम पर्सनल लो जिंग से कोई न तहल से न सिदा याना करे पर्सनल लो कना कना ले कोई हिंदू लो ले को मोहम्मद लो ले को लो हाइदि पर्सनल लो से सिदा से याहन गरे पर्सनल लो हाबिदि कइनो मसा मसा की लो करिगिनो याहली से करिगिनो हाइदि इंडियन सिंग से दि ब्रिटिश के लो दो यादबदि ना माइन पर्सनल लो दो याहन गेम ने बदुगा सुप्रीम कोर्ट ना करी हाइदि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल दा यामना एक्शन याम तोक्शन बदो अदुना एडमिनिस्ट्रेशन दे यादबदो अदुना एग्जाम्शन तहन ग्रे हाइदि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल दुसु दगी मागी काउंसिल गी मरी दुसु सेटलमेंट एक्शन कनो तोग्रे अदगी मु पिच इंडिया एक लासी को पिच इंडिया एक लासी जो मरम से मु हायरके को पिच इंडिया एक लाए मरम से सो मु हायरके सिदैसदा ब्रिटिश की गवर्नमेंट सिना कैदौगे हारा कांदा ब्रिटिश गवर्नमेंट सिना पामिसे ए तपना सुम मसागी ईआईसी हाय तारे को कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की मागी माना तौरिबा थबक सिंग से तम सुम पाइसलक से मा पामी बो खम्र अदुना तम पाइसलक से तौबा ngamnabage damakta aidi pitch india x sisu adugi mayonda dum changjela ini ko pitch india x pitch sai se atai kanam nate matam da leramba prime minister ni ko prime minister of the britain ko adudaida pitch india x da hiding is kaino har kanda british possession ne hare karino company na paiba port khudimak se british possession in india ne hare sina takpadi kaino sina tai se kaino koigi pitch koigi pitch india x da kari koigi ngasai koigi EIC na paiba khudimak se EIC na paiba port khudimak se magini sini khuda haragana EIC se aigi makhada leibani sini khara administration da khara control tawba hore ko control tawba starting of kari control starting of control tawba hore ni ko khajik te tum control tawba hore ni adu duga british possession in india ina law thokre ko EIC ki paiba port khudima ai khoi gi british na paiba ga chama nai sine na law thokre se aduga dual control haidi khoi gi thabak tawba matam da khoi gi kai hai ni ngasai dagi akoina sadai haire ise kari dore ngasai gi settlement act ko settlement act dagi settlement act ta or settlement act na traso sigi kano sida ngasai gi code of directors haina legi dana ko code of directors sise code of directors na tawba thabak se kitang haidi moida haidi chamam na badang thoi code of directors se kedawe ba ngasai gi do code of directors ai somna gi irake ko code of directors is CD na silage ko code of directors or COD na silage COD se kaya ba khoi gi COD se kanana British parliament na khanbane British parliament da mana report pi doine report ne ko report se pi doine
ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ CODꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ board of control 하나 मा board of करी board of control 하나 मा 합सन करे को सिगी board of control से सीधे से 합सन लगते हैं कौन this here BOD हारेगे को board of sorry BOC हारेगे board of control से सीधा 합सन लगते हैं सिगी board of control हापे इसे कमाइन तो गया करना board of control से कनाना nominate तो गया देना crown है बेटी कहीं नो ब्रिटिश की निंगथौ ना को ब्रिटिश की क्वीन दुना अदुदुगा क्राउन बोर्ड ऑफ कंट्रोल से नॉमिनेट तौरे को नॉमिनेट तौरे नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल अदुदुगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कदोबा कोईगी मागी सु हाइदे थबक खरा पीरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ना को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ना थबक खरा पीरे थबक आई हारके को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से थबक खरा पीरे पदो यंगो COD ना थबक से सी क्राउन बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ना करी थबक तौहनगनी हाबदुमा COD ना करी थबक तौहनगनी हाबदुमा अनी से तोंगान लेगरनी बसिदगिदि कनाना बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ना COD दी सुमाइन तौरो ना नोय COD की कांगू सिना तौदुसिना करिनो हाइदि डायरेक्टर ऑफ कंपनी ना कांगू सिना तौदुसि कइनो हारगदि ट्रेड को कॉमर्स तौरो को नोय तोंगान तौनरसि को क्राउन नॉमिनेट तौबा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्राउन नॉमिनेट तौबा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सिजना कंट्रोल तौजिसि कनानो हारगदि सिगी फंक्शन से COD की मागी फंक्शन से कंट्रोल तौरनी माना एन कदौबा क्राउन बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्राउन करी क्राउन माई मंगोन ट्रेड खतम पीरेदना को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से COD की फंक्शन से कंट्रोल तौरनी दिस विल कंट्रोल दिस COD की फंक्शन से कंट्रोल तौरनी प्लस कदौबा अखोगी सिविल मिलिटरी को सिविल मिलिटरी पॉलिटिकल ओइबा बोर्ड खैजिदि सिगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मखादा लानी ज्ञान ताई को आंसर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कदौदिबा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैम जिंगसु कंट्रोल तौरनी सिविल मिलिटरी पॉलिटिकल से कंट्रोल तौरनी जस्ट लाइक मसाइगी ट्रेडिंग दा आइदि कोइना ट्रेड ता खतंग COD नत्र COD हाइसनि डायरेक्टर ऑफ कंपनी जिना तौबदो अदुदो ट्रेड खतंग ट्रेड कॉमर्स खतंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी दा थममनी अतै गैदि हाइदि COD की फंक्शन सु क्राउन पाइग्रनी सिगी सिविल एंड मिलिटरी पॉलिटिकल फंक्शन सु क्राउन पाइग्रनी बको हाइदि कनो की फंक्शन सु अदुइ तारगदि मसाइगी कंपनी की रूल्स सु क्राउन की मखादा लापगा चमनरद्रा मीनिंग दि कइनो ज्ञान ताई को कंपनी कंपनी की रूल से ब्रिटिश के पार्लियामेंट लेरमनेबा को लेगिद्रेबा ब्रिटिश के पार्लियामेंट कदादा COD की थ्रू द COD की बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की क्राउन द चटख्रे को दुदुना ngasai British possession ni hare ini haidi British possession meaning crown possession hare ko crown possession ko gyan tarin ko which India act British possession in India na hare ise kari gino hare gadi moina board of control sai nama linkalle board of control siga court of director siga court of director su control to holle aduga company je control tawre company sida magi function je trade and commerce ta khakhtang only hai tare ko trade and commerce only khakhtang pire aduga board of control gi through the crown na civil military political function jin su mal loina paire ko next ko board of controls okay
next ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Charter Act 1793 Charter Act 1793 ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ Charter Act 1793 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ regulating act ꯇꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ regulating act ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ regulating act ꯇꯣ 1773 ꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 1773 ꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ after 20 years ꯃꯁꯤꯁꯦ change ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ rule ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯩꯕꯀꯣ every ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣ 20 years ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ rule ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ change ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ rule ꯗꯣ ꯏꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1773 ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ Charter Act ꯁꯤꯅ 1793 ꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ charter ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ charter ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ right ꯄꯤꯕꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯗ or any individual ꯑꯃꯗ right ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ charter A ꯀꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ right giving haibako charter have meaning ado sigi Charter Act 1793 se sina tawdise kaino company da khudol tabi give people ga chamane ko company da give people ga chamane moina haise kaino sidagi hogre sidagi di chai kun khudingi company da magi right se pb ba horasi right se ko nangi trading tawbagi right to nasai yongo nasai pitch India Act 1784 da company power खुदिमक से British Parliament दगी crown द लोइना म लॉक्शन गरे अदुदगा नंगोंदा लॉक्शन गरगा नंगजे अखोइगी मिनाय असेंग बाइदो ओइरे अदुदुना 20 years खुदिंगी नंगी चाथा खरा अखोइना पीगनी का हाइबे मोंदुनी को 20 years खुदिंगी EIC in the East India Company the pire ko 20 years in the nangi nangna India se panbagi right mamam pire habdo shirigi start tawgi ko start tawge aduna sigi Charter Act 1793 gi matung da lakpa act singse 20+20+ tor loi lakani ko matam du da pan ki bai tare ko Cornwallis aise Governor General of Bengal ni ko Governor General of Bengal sidaida 1785 adai box se kanana palami Warren Hastings first Governor General of Bengal Warren Hastings adudagi adui matungdagi Cornwallis se laktoineba Cornwallis se ulani Cornwallis se lakanda mana Governor General oiba matamda Warren Hastings se magi council member an ahum legidra council member ani legidra council member haidi magi thabak tawminanaba mi do haidi Warren Hastings gi thabak tawminanaba mi council member khara legidra 3 or 4 adugi 3-4 do magi matamda pitch India eki matamda khara handa khutadana sanaramane ko batabudu Cornwallis ki matamda Warren Hastings ki matamda mabani se council siga haidi fight tawne meaning di moije yana deba saunei ko council ke members ina ama tawne haba Warren Hastings ama tawne haba Warren Hastings se mai matam da bidi si council ke members se 4 madagi 3 da handana handaraga honarame ko adu bogdi yaraktre adum fight se dum chathai council ke members sika Cornwallis ka adi Warren Hastings jiga adum fudatnara le adu fudatnara le bido Cornwallis na pamdre Cornwallis na council member gi moise yaudраga su ai thanda tawwa ngamba ko power khara pibiyo ha power do kari pire overriding power haidi kaino Governor General of Bengal haidi Cornwallis masamakna override tawba ya ba haidi council gi mathakta leiba hai tare ko council gi mathakta leiba ngamba gi power to piri ko stage ta yan tare ko overriding power se Cornwallis ke sisbo koina Cornwallis minute ka haira ka khangnei ko Cornwallis na declare toram pot ne na ko aduduga Cornwallis na atopa ama tarami judiciary ke executive ka separation toram kamaina separate tore sisu ai haira ke ko ngasai gi kari Supreme Court laitra Supreme Court se kadoba Supreme Court se Governor General of Bengal gi mathakta lei haidra haide law khudimak to Governor General of Bengal ju in gadabani haigidra sigi in gadabani haibase
mana iningdre meaning di Governor General of Bengal se adum Supreme Court ki makha lay taraga di thaba am tawrak budingi nang adu yade khote na adum habira lairani ba aduna judiciary ki pot id judiciary ki pot se lokthokra jisine judiciary ki pot lokthokra meaning di Governor General of Bengal laire ko adugi makha da council member ma'am am laiduni council member se kodamana council member mari laire khalase ko council member mari laire khalase sige council member sida chief justice of India je id chief justice of Supreme Court hai tare ko chief justice of Supreme Court se koina CIC ha khangne chief justice of Supreme Court ki chief justice ama magi council member de yawram ne hai but chief justice of Supreme Court se masi se tan thoke bai wari ni si se tan thok ai nang thokro si you get out ko nang thokro nang yahol logum si en ko adu taraga di CIC chief justice of India se sigi Supreme Court ki se si judiciary ne ko judiciary ne ko siga Governor General Council jina Governor General of Bengal plus Council jina kanano executive ne ko executive ne ado sigi pot executive ki pot siga judiciary ga tokai CIC se tan thokra kana thokre da adu duni mara judiciary and executive id judiciary ga executive ga tokai na tahan gi bese Cornwallis ke matam dani id CIC se mana la tan thokre ne ko adagi maje civil servant da yamna section la me maje civil servant da matam da civil servant se nominee natraga nomination nga tani ko matam da oiramba civil servant sing se adubu mana kari khara di semam be haidi kari no hara kanda permanent oilame permanent haidi civil servant ai se sida dum thabak permanent oi taraga de dum ohen ko permanent ohen aduga magi ranking system je ranking system se yamna clear oina thamam man mai mathak smai lega dam record kadam ne guys aduduna ma se father of civil servant ne so haine Cornwallis ko shi ma'am sin ko Cornwallis na toram sa haidi judiciary ga executive function da sumana father of civil servant ko rin ne civil servant ne executive ni na tra adugi yamna phajaba mo matawdo haidi mana su pirami ko aduduni ko ma haini ga Charter Act ong las Charter Act 1813 Charter Act 1813 se ngasai yung ko ai habado sama aina izabado 1793 da 20 plus toksalaga di 1813 na dum tabani ko aduduna Charter Act 1813 da di kaidore yung ko tam sum loksale ai ngasai habado tam sum moise tam na sum paisale tam na sum paisale ko adugi tam paisalak pado sigi Charter Act 1813 this is the kadawge hara kanda kano tapna paisan bado khara yam ne na paisal ani khudam ani yenga se ko wari ama han haizarage koigi trade tawasida hana trade tawasida toramise kaino East India Company jina loina mak trade se monopoly paira mem sigi mama monopoly haidi moina yon ma thokpa leiba loina mak se moina loina pairam bado adulaida trade se nang su khala yewone company asok chawa country ma India ba asok chawa country ma paisal le aduga trade se sigi company ai si company yam yami ko EIC katana te ba adi EIC manu yar se company ma yam aduna bu director ma yam yawi ni ngasana aduna ni code of directors na hare ido ko EIC se she se mana adi monopoly sana le country asuk chaw ba se khoi gi tongjabam British ke tongjabam ma ama le ba country se moina monopoly sana le re atopa haidi atopa merchant kangu haidi pochai yon ba kangu British ta le ba merchant kangu jing su pa me trade tawas aduna merchant kangu jing su noi gi monopoly to khoi pandre monopoly tawrogum si khoi ju trade pa mi khoi su pochai yon ba khop khara pibi yu ha aduna masigi monopoly se trade monopoly se abolish tawgre kanai matam da chi Charter Act 1830 gi matam sida ko aduga trade monopoly se abolish tawge bedagi di trade monopoly abolish tawba meaning ni mana trade tawba se yaro yan adubu abolish tawba se exception khara lebe exception di kai no
T ก็ T ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯇꯤꯒꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ EIC ꯅꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯇꯤꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯥꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ EICꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ EICꯒꯤ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯨꯊꯠꯇꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯡꯗꯣ ꯇꯣꯡꯖꯅꯕ ꯆꯥ ꯃꯅꯥ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯥꯝꯃꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ EICꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ EIC ꯈꯛꯇꯅ ꯋꯦꯜ ꯅꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯋꯦꯜ ꯅꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ EIC ꯈꯛꯇꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯆꯥ ꯃꯅꯥ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯣꯅोपोलीꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯂꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯆꯦꯟꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯆꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯔꯆꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯝꯅꯕ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞꯇꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯛ 1813 ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯕꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯅꯤꯗ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯃꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯈꯣꯠꯍꯟꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯑꯣꯀꯣ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯛ 1813ꯗꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯆꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤꯁꯦ ꯑꯣꯕꯦꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯈꯪꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
crown loina ma thabak se pai gero ga samane ko crown gi makhada ngasai gi company do lei gi ba ga chamane lei gre ba aduduna sovereignty of the crown haidi crown na tawning ba da tawba ya bu ma gi decision gi makhada company do lei gi ba do aduduna charter a gi makhada di charter a 1813 da di sovereignty of the crown se phajana mapung phana phangma ngam bre ko adudagi amu chart कोई के चार्टर एक्ट 1833 से लाए चार्टर एक्ट 1833 से दा को मसाई पॉपुलेशन ऑटोमेटिक चौखले को चौखले सिजु प्लस 20 इयर्स नातनी को मथंग मथंग लाई सिंग से चार्टर एक्ट मथंग लाई सिंग से 20 इयर्स नातनी चार्टर एक्ट अदुदा पॉपुलेशन से ऑटोमेटिक यांखले डाइवर्सिटी यामना लेबा आदि एरिया यामना चावबा को एरिया याम चावबा अदगी diversity yamna leiba adagi people sing me sing se yamna kano thawba hai tare aduduna ngasai gi governor general of bengal khaktana oirambado atopa presidency like ngasai gi madras le hoidana ko madras le hoi adagi kari kano kari bengal presidency madras presidency adagi maharashtra to kari kawe ni kano Bombay sorry Bombay presidency ko sigi Bombay moi su control to pa me governor general of bengal sina moi puna magsi control to ro to moi di autonomous oina hingame autonomous oina khara partially autonomous oina moi se hingame adudo moi puna maksal loina ma control to pami aduduna governor general of bengal haram se governor general of bengal no loina ma palam ba se moisu madras bombay se so loina ma channa ba ge damakta governor general of india haira siko ha governance yam chaw ba sem to pa ma oigre ko bentik na ihan hamba governor general of bengal oire ko governor general of india oire ko sorry company become purely administrative body sidegi hogre ba ko company da ngasai gi trade monopoly piram bado company do sidai study trade te kai haini mongonda right piba ka am da pitre administration khakta da tawro haina administration only ko purely administration da khaktang thabak se tahon gre trade ta di tahon gi trade ta di noina hoi noi company ne noina tawing ba tawro tawbudi taw adubu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ aduga kanose adi exam pangtoksi civil service ngasai kano gida Cornwallis ta kai hai gi Cornwallis father of civil service haramin ko mana su change toramin na rank kari kara do adusu phajana chalai ba ngam gidre Cornwallis na sathabatu aduga civil service se sida su attempt tawe try di tawe but exam tawsi hai adagi kanose haidi civil service se exam tawsi mi yamansi hai kanana thinge board of directors thinge board of director na is moi hana khan gi ba mi jing judi moi thabak top to inatra board of directors na no hai aduduna fail oil ni se haidi civil service sidai da puthoke na tawse 1833 da puthoke tawse fail ore law amta pass taw ngam gi dre ko no law amta pass taw ngam gi dre aduduna civil service attempt tawraga su taw ngam gi dre aduduna sidai sta si fail oge bedagi aikoina makole committee na ma semi ko makole committee sorry sidai sama wala makole committee CAULAY committee makole committee se kano mata na semni ko 1835 ta aduduga mana haise British si adi Indian singi ma sai education tawgido education dugi magi
yengsenaba semgibani education ngasai larik laisu tamangi dana ko aduduna education se semgibani adu civil service ki sudi maru oina ko civil service su kaisu kano taunaba gi damakta indian ka chat kano atopa chat excel tinga 1835 ta education gi damakta kano se semgibani makole committees education se yengsenaba ko education se kamain tawrige india da education se kamain tawrige kholige da yengsenaba gi damakta semgibani adagi amu कदोगे हर कंदा इंडियन चार्टर एक्ट 1853 लाइको इंडियन चार्टर एक्ट 1853 जदी होराइजनल पावर शेयरिंग जे तोरे होराइजनल पावर शेयरिंग दे कइनो रेंग दी चमानब अदुगा पावर दी माई माई की तोंगान तोंगान पाइनब अदुदुबु होराइजनल पावर शेयरिंग कइको अदुदुना होराइजनल पावर शेयरिंग से सिदा तोहले असai कदोबा कंपनी दो administrative body oigredana ko administrative body pure administrative body ni ko man oigre sa company se edi kano da ado company se ma se company administration se territory location bazu yadre territory location badi kaino company do administrative body oirabnina ma hanan lan taw na territory expansion torabadu yagidre thingre ko aduduna maram marakanda अकोगी territorial expansion तो वो यागेद्रे company दिगे administration दो यागेद्रे अदुदगी मागी ngसागी करी governor general of india दो governor general of india plus मागी council ले दनो को council जी याम small ओइरे big मल्ले आइदे india से ना बास ओइरे india से small ओइरे india से दी याम बास ओइ दनो को india से याम बास ओइ बनिना control to busing amaktre aduduna horizontal power sharing je line small ore governor general council small ineffective or rakpana maram ore kanda horizontal power sharing tawre horizontal power sharing adi council gi member mayam ama ngasai legidra council member ngasai ahum legidra cic tan thokra kanda adu tan thokibedo sidesta kari horizontal power sharing de dikadaba sigi council gi member se more member hapsan gre more member other than more member ID rank the sama na council members in horizontally power sharing tore hai to chumdra the horizontal level is mina phaina power sharing tore this rank sama na bdo mayam masing hapsa laine adi si to solve for in trust mina ko so sum solve for in adu ne ko horizontal power sharing has ko sorry aduga indian legislative council ama so hapsan grave indian legislative council ai harake ko Indian Legislative Council से अकोइना ngसाइगी Indian Legislative Council सिदा तौदरिबा थबक से माना डिफरेंशिएट तौरक्तोइने को ngसाइगी Governor General of Bengal लाइरे दन को Governor General of India Governor General of India मागी council members लाइरे को Governor General of India मागी council members ना करी थबक तौग्रनी executive तौग्रने नोय executive खतंग ओइना तौरो नोय law making की body ओइरनु हाइरे कनाना law making body ओइरनी Indian Administrative Council Indian Legislative Council लाइबा ILC सिना करी legislature ओहेलने plus मागी दा 6 new members हम हपचले को अदुदना legislator के function तो होलने हाबेदी executive का legislature के से सिदा separate तौग्रे Indian Legislative Council से हापो हाइग्रे 1853 दा हापो Indian Legislative Council से सिदा executive का legislature के से separation तौग्रे क्या ताई को अदुदुगा ngसागी Macaulay committee दो education की नमक तो सेंग Macaulay committee दो अदुदो लाए Macaulay committee से सिदा लेरे को Macaulay committee से ngसागी दो 1853 दा Macaulay committee से सेम रे को Macaulay committee दगी करी लाए माना कनो राय खरा तारे कइनो अखोय ओपन competition नम तौगदबनी हाबेदी मी खुदिमक्ता competitive exam से याहन बे हन नाइ याग्रे open competition को merit based होइदोइनी हाइदी थारकदबे exam दो लारे हैबा मंगी मतुंगिने येंगदोइनी को अदुगा कहहाइनी legally add तौग्रे meaning दी कइनो
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯂꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯕꯦꯁ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯛ 1853 ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ Indian Civil Service ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯅ Indian Civil Service ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 1853ꯗ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯆꯥꯔꯇꯔ 1853ꯗ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ 1854 ꯀꯣ 1854ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ Indian Civil Service Examinationꯁꯦ 1854ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯩ GOI ꯑꯦꯛ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯁꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯍꯦꯞ ꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯗꯦ